Već par godina unazad grupa građana za bolji Srbobran Turiju i nadalj dolazi i podsjeća se na pogibiju Borisa Mihajlovića Korotkovog u znak zahvalnosti za ono što je učinio za Srbobran, to jest što je dao svoj život za oslobođenje Srbobrana. I ove godine smo to uradili, danas 22.10. i pokušat ćemo da stupimo u kontakt sa ambasadom Rusije i da vidimo da li postoje i da li su živi potomci Borisa Mihajlovića Korotkovog, pa ako jesu, da ih pozovemo da budu gosti, da znaju gde se nalaze posmrtni ostaci njihovog pretka koji je dao život za borbu protiv fašizma.